yazi unkosikazi wami since asebenza sekayaphapha sekakhohliwe ukuthi unkosikazi ekhaya ngifuna ukumbuyisa azohlala phansi laba abathi bona bangamasoka kodwa kudlula intombi ababulisi neyi1 sayifaka imithi sibanikeza amabhodlela ukuthi mababamba intombi zihambe ziqonde ngakubo umuntu athatha itswayi alifaka i-food coloring wena ulithathe lelo tswayi ufuthe ngalo just imagine izokuyenza itswayi emzimbeni wakho mahosha isetshenziswa kakhulu yibo ukuthi idonsa imali kanti cha bayeka lo buhle bokuthi yona idonsa umuntu ukuthi athandeke. Siyanibingelela siyanamukela ohlelweni lethu le-Echo Point TV The Call lobingelelayo kuxwana mfowethu Mbatha ke kusekuye njalo ushando indaba ezithi sontshikazi umthi ushoto uMantindane esinqamsethu idla madlabana kwaJosi Gqololo kusekuye njalo umntu idada kudakela ucathi ubukelo Echo Point TV ungakhohlwa ukusubscribe ukulike ukucomment uyazi ukuthi kusibeka kumapha amathubo ukuthi sikwazi ukuthi sisebenze umsebenzi omuhle oyaphambili. Ngibuyile ke ngingahambi ngedwa ngihamba nomkhulu uNkanyamba kuphathi wakhe njengoba sashilo ukuthi uzobuya umkhulu akwazi ukuzoveza olunye uvo noma ezinye inkulumo zokuphakamisa kungekhona kodwa ukuthwala ukuphakamisa ukusebenza ngemisebenzi yakhe yobumnyama uthi akanake ngizowakhipha ama secret kodwa akunamgozi kulezi inkulumo akazozisho nokunye wena mbuke lihlala nathi ke nje la ku Echo Point TV sikulethela ugogo siyakwamukela sikubingelela futhi la ohlelweni lethu le-Echo Point TV namhlanje sifisa ukwazi ukuthi ugogo uze ngani ubani. Thokozani mkhulu njani ngiyajabula ukuthi niphinde ningamukele ningibize futhi Thokozani babukele emakhaya njani ngiyathemba ukuthi ngiyaphila njoba senazi ukuthi nguye ke igojwana likaMkhulu uNkanyamba insizwa kaSithole uhamba kuthiwa iqanda ledlozi lakhe bamazi kangcono kuma TikTok namhlanje sizobamba kakhulu phezulu kwesimo semithi yokuphakamisa sizobamba kakhulu phakathi kwesimo ukuthi umehluko yini phakathi kwesithwalo nesiphakamiso and imithi ebobumnyama mawuyisebenzisa masuqedile endumbeni yakho uyini izinto ekumele uyenze because khumbula kunamadlozi ehamba angathandi imithi yobumnyama okuthiwa mawusebenzisile leyo muthi wobumnyama kuhambe kuvaleke kancane endumbeni yakho izini izinto ekumele uzenzile nanesimo sokuphahla ke ukuthi abantu ngaphambi kokuthi bayongena kamakhosi bathi bayohlolwa kumele baqale bacelise kuyidalwa zakubo. Thokoza mkhulu. Makhosi. Asivele sike nodaba enihlubu kuhle khasini mkhulu. La sike sakhuluma ngendaba yobumnyama kodwa sishile. Imisebenzi yakho yobumnyama njengoba uchaza ukuthi uzoyiveza manje. Ngoba kodwa futhi uthi akunamgozi angithi. Mhlambe waphuma wayifunda khona lapha ephehlweni noma uyithole khona endleleni. Kokuqala mkhulu engakusho ukuthi mina ngibuye empandeni yakamajoya kaNdaba ezithu umthunzi omuhle impande engabulali impande ephilisayo ukuyibeka kwami kanjalo kusho khona ukuthi empandeni yethu asikufunda ubumnyama into ekhula kuwe mawusohambile waphuma la ngaphandle noba khumbula kunamadlozi ahlehlele emumva masongena ephehlweni ukuze ukuthi uyenze izinto zakho ngokukhanya nangempumelelo bese masophumile usekhaya kusakhona amadlozi aphumayo manje sewaphuma sewajabulile ahamba aphinde futhi akubonise nezinto nanemfihlakalo yezinto zobumnyama so ngasho ukuthi from grade R to grade 12 izinto ezobumnyama engizenzayo ngika grade 5 angakayeli ngale ukuthi sengikwazi ukukhanda izipoho sengikwazi ukukhanda izinto ezikhulumayo sengikwazi ukukhanda amagona azokhuluma nawe kanye kanjani kepha mangikhuluma ngezinto ezobumnyama ngikhuluma ngemithi efana njengemithi yokuhlakaza abantu yokuthi umuntu umbone ngathi kufika umuntu athi emkhulu yazi unkosikazi wami since asebenza sekayaphapha sekakhohliwe ukuthi unkosikazi ekhaya ngifuna ukumbuyisa azohlala phansi sihlakaza leyo msebenzi loyo kusho ukuthi sisebenza ngani ngoba umnyama kanjalo mkhulu kunomuntu ohamba ngihluphe emsebenzini ngathi singamshaya ngodukanezwe and ukumshaya kwakhona ngodukanezwe simshaya ngodukanezwe ukuthi ahamba umuntu angasazi ukuthi yephi no angasabi khona nje la emehlweni wakho. So imithi yobumnyama imithi enjalo esisuke sikhuluma ngayo nane ukuthi nje ukuthi siqinise abafazi ukuthi bakhona ukubamba amadoda siwadlise ahlaliseke namadoda adlisa abafazi ukuthi bahlaliseke mabangekho bahlala endlini bangayindawo yikho lobo isimo sobumnyama futhi nanokuthi kumuntu odelela umuntu samshaya ngesichitho
simshaya ngesichitho angathandeki abe ukumbona umuntu ebusweni ukuthi lo ngathi ungamkhwaya or something. Simshaya ngeichitho ezihlukene, esinye isichitho esikhonayo ukuthi sisishaye ukuthi umuntu wakho boyfriend wakho makalala nalo girlfriend ngaphandle banukelwe ifish boy2 okanye bashayana ukubulalana ukuthi omunye kumele azangene ejele. Ichitho ezikanjalo, ichitho zangaphansi zangaphezulu, ukuhlakaza phezulu kwesimo, uthola ukuthi amathenda kakhulu, unamathenda wakho kepha kunomuntu obhizi asemva kwakho, siyakhona ukumdukanisa nendlo nezwe semhlakaze nayo ukuze ukuthi kuphumelele wena. So njengoba ngithi from grade R to grade 12 ngiku grade 5 ngisho khona ukuthi kuneminye engingakafiki kuyo cause ngumuntu olalela idlozi kakhulu. Angithandi ukuba forward for idlozi, sengenza ezinye izinto kusase zizohamba zilisane nedlozi lami, nanokuthi ke kuba khona nezinye izinto uthola umuntu ufuna amabhizinisi asheshayo, simenzela amabaso siwafaka izinto ezikhulumiswayo ukuthi uyithuma ukuthi hambe endaweni esoyodonsa abantu. Nakulelo zimo leli zingo sesikhona kulo mkhulu, nanokuthi senza amantindilo ukuthi umuntu avikeleke, sifake imithi ukuthi angahlehlele emumva amabhande makuthiwa kusempini, kodwa akusinto esipromotayo leyo ukuthi umuntu akahamba empini, kodwa mase kuthiwa uqondane nempi simfaka amabhande simgcaba ukuthi makabuye mahlehla makaqala athi uyalwa angabuyele emumva. Nemithi yokugcaba ke sicabela laba abathi bona bangamasoka kodwa kudlula intombi ababulisi neyi1, sayifaka imithi sibanikeza amabhodlela ukuthi mababamba intombi zihambe ziqonde ngakubo. Nalokho kusase ukuthi bomnyama loba nobuyenzisa umuntu into akangafuni ukuyenza, kusho ukuthi ubani bobumnyama. Bese ke okunye futhi engiphinde ngisebenze ngakho ukuhlanganisa isithembu mkhulu. Uthola unonkosikazi ekhaya kepha uyasaba ukutshena unkosikazi ukuthi sekukhona ombonile, siyakhona ukuthi sithathe insila yakhe sithi sicela usenzele insila yakhe, sithi sicela neyakho wena ndoda insila sicele ngamakhwapeni sihlanganise kudle lo mfazi ekhaya nele mithi esizosuke siyithakile mkhulu. And umuntu ongathanda ukukhuluma imithi noba abanye ama social media bathwasa lapho bambe bayihlanganisa izinto bese bangazi ukuthi kuqalwa kangakanani babulala umuntu. So nalezi izinto sazenza nokuthi kuthobeleke, nanokuthi nje senze ubaba ekhaya, ubaba ongathanda ukukhipha imali ukuthi yonke imali iphelele ekhaya, siyakhona ukuyenza lokho noba uyo wakusukela wazokufaka ekhaya maqeda imali uyidla nabo tikiline, siyakhona ukuthi silungise lapho. So imithi yobumnyama engikhuluma ngabo yiyo leyo. Bese eyokuphakamisa mkhulu imithi yobumnyama ngikakafiki kulelo zinga lelo, kepha manje ngisasebenzisa phezulu kweyiphakamisa ezifana nabo mabhebeza. Abantu abaningi bazoyibuza ukuthi yini mabhebeza unobungozi. Yena vela ngeke ngize ngimfake phakathi kwesimo semithi yobumnyama or isiphakamiso sobumnyama, noba ngisho ukuthi ngithi ikhambe lihle kakhulu phezulu kwesimo sokudonsa nenhlanhla nokuphakamisa nokuthi uthandeke kube umuntu. Akumelanga engizokuthi nami ngusebenzise self because akumelanga ube inyanga opromoter ukuthi wena usebenzisa imithi yenhlanhla okuthandeka kepha wena abantu babakubheka awuthandeki unesidina. Mabhebeza akanabungozi? Cha mkhulu, umabhebeza akanabungozi at all. And nakhona mina ngize ngithi kwesisikhathi mhlambe ulwazi anginalo liphelele, kepha mina lo mabhebeze enginalo nanomabhebeze engiunikeza abantu mabazocela into yokuphakamisa elight noba abantu bazothi khona elight khona nobungozi. Ngithi umabhebeza nangu ngendlela engiuphahlela ngayo from ejardini ukuthi uphume uyokusebenzela, nangendlela mina enguphatha ngayo. Ngiyacabanga ukuthi umabhebeza ufundela emzalini. Ithi ngisho kanjalo njengokuthi mina nginawo la ekhaya uyeza kimi mkhulu ngizocela umabhebeza ngifuna ukuphakamisa phezulu kweinhlanhla phezulu kwamabhizinisi naphezukwani, ngiyakhona ukucuphela yena nguphahlise bese ngikuchazela ukuthi ngicela udle ukuthi nokuthi wena masozocela ufake zakhe izinto mhlambe kula uzoba nobungozi kunakhona. Kepha mina sengina more than 3 years nginayo umabhebeza, ayikho lento leyo ukuthi uma umfake entweni uyakhula ube mkhulu lingane nendlu. Cha, ayikho lento leyo. Uma umfake nje eglasini uzolingana nalo glass lelo, uzobhizi yenza ama layer. And futhi uma ungasamdingi uyawubeka ngaphandle uchisa ulanga, uyasmelta nje uchisa ilanga, lo muthi lo ungagiga uyenze kube umuthi wani wenhlanhla. Abanye ke basebenzisa itiyali kamabhebeza ukuthi bachise ngaphansi, ulisefa kahle bayaliphuza bayachisa ngaphansi, abaye bageza ngalo linenhlanhla. Ingakho lathi maliduma lathi lisetshenziswa ifebe
sengibeke kanjalo nayithombisa abomahosha kuthiwa isetshenziswa kakhulu yibo ukuthi idonsa imali kanti cha bayeka lobuhle bokuthi yona idonsa umuntu ukuthi athandeke imali kube into emthandayo so ngihamba ngibeke ukuthi umabhebeza umuthi wenhlanhla ekumele usebenzise ngokuqaphelile kwakhona bese okunye engingathanda ukukusho futhi ukuthi ayikho lento lokuthi uma umphuzile umabhebeza uzokhula esiswini sakho like guys masibheka iscience yonke into oyidlayo ngithi uyayikhipha iwona uzobambezela kwapha amathumbu ukuthi uzokhula ku and then akhona uzobe ufida lipitiya noba umabhebeza most of the time ukhula ngento eyiliquids and futhi enye into ukuthi umuthi wamabhebeza okunye kumele bakwazi ukuthi uyasilapha isifo soshukela yalapho umuntu one high blood lamanzi wakhona ingakho eChina kuyitiya la khona elidumile kakhulu la kamabhebeza abanye bayawudla just for a snack eChina ngokuthi uyahamba usebenze indlela right emzimbeni wethu uyakhona ukuphilisa so umabhebeza awunawo ubungozi especially sobungozi ufuna wena ukuthi uphathe kahle bese ukhulumise ngikhe ngisho noba ngimcaphunela ngithi mfowethu kambatha mawufika ekhaya ngizocela umuphi igama kuba ngathi uyaphahla uphahla kepha kuwo mabhebeza ngokuthi uyawukhulumisa ukhiphe ushayelanga usho ukuthi ngicela ungivulele into eneyiso nobe uthi uyakuhlambulula ngawo uyageza ngawo so ubungozi abukho and ngahlangana nabo nalento ukuthi uhlala phansi kombhede angazi ba uhlalisa phansi kombhede makenze njani mhlambe ngisho ukuthi uthatha lento sike uyibizele ukuthi izoyenza ekhaya because mina ngisebenzisile kakhulu ngacaphunela abantu basebenza ngawo abanye bathi bayawusaba bona umabhebeza kepha bacela itiya la khona ngiyabasefela ngama2 litha obviously ngizobathengisela nobushukela ama tea bags 99 ngiyadura bahambe bayosebenzisa banathe bajabulise babe nesikhumba esithandekayo nasekhaya kube mnandi so ubungozi bakamabhebeza ngakaboni mina ayi cha umabhebeza ngathi uyadingeka mkhulu ngiyawuza unemsebenzi emihle kanti futhi awunabo umngozi ngoba usho ukuthi unemiyalelo wenza into oyitshele yona ukuthi wenze ngalo ndlela bese sikena la kwezama case mkhulu ngizwe ngathi ezamacala uyakhona ukuthi usebenze ngawo Makhosi sorry Thokozani ezabaqala ngiyasebenza ngamaqala kakhulu mkhulu kepha amaqala wami ngiyawasefa kukhona engisebenza ngawo khona engingawasebenzi sidalo ibuyele ekutheni ngaphambi kokuthi ngokusebenze ngikhe ngithanda ukuthi ngokuhlolele noba kunama case esithi thina sigijimisa imali siwasebenze kanti amosha umphakathi njengokuthi nje ufikile umuntu urapile wena ufike kimi uzongitshela ukuthi ufuna ngokuchithela icala ngilichitha kanjani icala lomuntu uhlukumeza omunye umuntu uthi kusasa idlozi lami livuke lithini ngaphezulu kwesimo sempilo lami lapho kulase ngingcolisa khona umsamo uve kuthiwa umuntu bekasebenza ngabantu kepha manje akasasebenzi ngabo yilokuthi khona imithi oyisebenzisile kepha idlozi lakho belingalithandi idlozi lakho labuyele emumva emalwandle so ukuthi mina ngisebenza amacala kuya depend ukuthi icala lakho linjani angifuna ukukhuluma manga makuthiwa utshontshile bothi uyayiphilisa ngiyalicima icala lakho makuthiwa emsebenzini so ngiyacima lezo zinto lezo maybe uthola nilwile because ekulweni there's always two sides of the story maybe ngikushayile wena gijima ngibophisa lokho ngiyacima kepha lokho kuhambelana nokuthi ubulele wena okanye udlengulile futhi angithandi ke izinto ezikanjalo angizisebenza amacala kanjalo kepha umuntu samsebenza ngeqala thole senzini nama warning nani usitholela nje inkukhu esintu sikuneza izinto zokuthi uyipheke uyidle uyicede leyo nkukhu leyo ukudla kwakhe icala lokho kanye unikeza izinju lecala lidliwe izinju uphonsele lenkukhu esehlanganisiwe ngemithi ulethe impahla ozoyigqoka sizwashe ngemithi sizithi bese ufike lapha ya ube nesithunzi ukucimeke konke kepha mawuse side neli right bese ezinye ke zaboma heist nokutshontsha nani leza ngimjudge umuntu kodwa khona lezi ezibulala umphakathi njengokurapa nokubulala ama cases anjalo ngasebenza hayi cha mkhulu kusho ukuthi nisebenza kahle futhi niyakwazi ukuqaphela nasesimeni sasemzansi ngoba khona vele ngeke phela urape ingane bese kuthiwa uzogijima umuntu ezekwazi ukuthi acinye icala angeke kuyenzeki lokho mkhulu because izinto ezikanjalo zilimaza wena zilimaza nedlozi lakho kusasa ubona umuntu uyinyanga kepha uhlezi aseyintweni eziningi uyibuza ukuthi lo muntu kanti uyinyanga enjani angisho ukuthi inyanga iyayilapha kepha ngeke ukuthi uyinyanga wena njalo umiswa amaphoyisa ama traffic cop
wena kusasudribhekile like wonke into eyibhadi kuwe Yebo. kusho ukuthi khona isikhalo sesikhona emsamo sekumele ubuyele emsamo uhambe uyoshweleza kwabadala ubuze ukuthi uwonephi bese hamba uyalungisa lapho so into engihambe engayibona ukuthi izongcolisela umsamo iyo leyo kepha kulezi ezinye ezobumnyama cha ngiyazenza kakhulu ngiyasiza abantu uthola umuntu athi hey mkhulu mina khona umuntu engimfunayo so ngithi asiphonse inhlolo ngibona lo mkhulu vele naye lo muntu akanamuntu ngiyabahlanganisa ulethe isithombe umuntu okuthathela indoda yakho simshaya ngesichitho vela anuka i-tin fish abantu emsebenzini abahlangane ngawo siyakunikeza imithi abahlangene nabo siphahluka leyo mithi leyo uthi ufikele emsebenzini nje abantu baqabane beze kuwe bazoyibhayisa nga-1 yeah yebo kukhona nemkhulu la osuke wa experience khona something mhlambe kakhulukazi ngabe umnyanga lobo esikhuluma ngabo mhlambe noma ukugula komuntu Thokoza kukhona mkhulu kuningi ngikhumbula kakhulu izinto ezokuthi umuntu agula eziningi uzibona nasephehlweni ukuthi kwakufika umuntu ulahlekelwa ikhanda kumele niqale nina nimsize nimbonise ukuthi ini kula sifunda khona ukulapha kakhulu kuthi kumele umchisele inyamazane umbhemisi isibhemiso seyinhlanya ukuthi lo muntu lo umlaphe azalunge abe right I think into ehambe yangibonisa ukuthi imithi ikhona iyaphila it's from ephehlweni because yonke le mithi engisebenzisayo eminingi yakhona besisebenzisa ephehlweni ukuthi umuntu akube so ahambe alunge bese enye into enginotisile la ebunyangeni ukuthi abantu abaningi abana patient like uyakhona uya ku doctor udoctor akuneza amaphilisi waphuze for 3 days ngaphambi kokuthi uphole kepha uma ufike ebunyangeni lo muthi ufuna ukusebenzele manje ube right manje uphole manje which is into engeke izikhona ukuyenzakala so enye into yileyo ukuthi abantu abaningi uyamnikeza into umuntu umnikeza umuthi usebenzisa so awusebenzise maybe 2 days abone ngathi umfokambatha sekayambulisa lapho umtsiphe elihla asijothi uyasebenza umuthi awubeke odrobhini kanti awukakafiki la kumele ufike khona ukuze uthi uthole lento oyifunayo kusasa ubone ngathi ayisangisebenzeli lento uyahamba yakubani ekugcineni so usebenzisa imithi abantu abayi3 uyi1 lento le ibanga isichitho and enye into esenginotisile la ebunyangeni engasuke ngayibona futhi into eyiwasho guys iwasho sithwele ubunzima ngeyiwasho abantu they will tell us ukuthi bona abakholelwe emithini idlozi lakhe lifuna iswasho utshena obani and mangithi ngiyayibheka angigceki kepha ngicabanga ukuthi kudala iwasho bezikhona yebo into efika manje mkhulu ake singene kule ndaba yeyiwasho le yeah ngoba ngathi kunama side ayuthula cishe ele mithi nele washo konje njalo yeah kuthi ngiphawula kwakho endabeni zewasho nemithi yazi kule ndawo yeyiwasho nemithi nginokucakeka kakhulu uze umuntu athi like ngumuntu osebenza ngamakhombo ukuthi ukuhlanganisela izinto zokugeza nokuthi ufuthe bawuhlala edeni ngokuthumela zona ngephepha uze umuntu angifonela ngitshena ukuthi gogo mina ngabe ngiyayithatha ikhombo yakho maridlozi lami lifuna iwasho kuphela like umbuzo ofika kuqala ukuthi idlozi lakho lifuna iwasho idlozi zakho kudala iwasho zazingekho sezifuna iwasho manje ngenxa yokuthi kenze njani kunabantu abayibuyisela emumva ngenxa yokuthi bona bakholela ukuthi amadlozi wabo abayifuni 1 2 3 and mina ngumlapha endabuko umbuzo oqala sibuza wona ukuthi afike kanjani amadlozi wakhe atheni mawakutshena atheni no ungasebenzisi leyo nto ratheni and enye into ebabhlungu ukuthini abantu basebenzisa iwasho manje and iwasho manje I'm sorry to say this but sesifika ngabantu bokhamba bangaphandle umuntu athatha itswayi alifaki food coloring wena ulithathe lelo tswayi ufuthe ngalo just imagine izokenza itswayi emzimbeni wakho lizokuveza amahwanqa ngathi uvezwe ilo izichitho sasa sozothuka abantu uthi bakenza isichitho kanti ngabe uyayikhotha uzwe letswayi lifaka emzimbeni wakho uthi lingakanani so into yokuthi iwash angizigceki iwash impela ziyasebenza kepha akube khona eminye imithi oyihlanganisa nazo lezo iwasho lezo because manje kuzofika abantu abasebenza ngesithunywa phela bathi thina why usho kanjalo noba thina isithunywa sisebenzisa ilona kuphela iwasho kuphela which is it's a lie ngicela ukuyisho like eTV ukuthi isithunywa asikaze sathona sisebenzisa amanzi na iwasho kuphela isithunywa sawubamba umuthi omhlophe ohlambulukile neda yibamba umuthi wani wobumnyama you can't say wena ngeke ukhona ukusebenzisa ukukhanya kude ngenxa ukuthi uyenza isithunywa imithi enhlanhla imithi okuphakamisa leyo so abantu abayeke lento ukuthi bagijime baye
emashop asisho ukuthi sifuna imali yeni bakithi idlozi lizosipha imali isipha imali isincintshile ngaleso sikhathi lesincintshile kepha zama ukuthi uthole into ezoba i-permanent solution empilweni yakho nalento leyo ukuthi umuntu ahamba athi hayi mina ngiyozilandela isichelo thizeni ngihamba ngiyochela endlini ekhaya because kuney'lwane yazi ukuthi iy'lwane ney'poki zasekhaya zingakubulala ufenya umuntu awe lapha egcekeni aqhubiza amagwebu kungathi kusikenzweni kanti kuney'bhoko lapha ekhaya kunaney'lwane lapha ekhaya kungakho kufika abantu sebaqinisiwe ukuthi bazobethela ikhaya balisuse bakhiphe lemifuka bakhiphe lemimoya ecindezela ikhaya bese bamba baliqinisa ngokuthi kunemithi esiyidlile kuney'gaba esagcabwa ngazo and siphinde siyabonisa ngesikamoya ukuthi manje la sekuso so kunobungozi kakhulu ukuthatha izinto nizenzele zona emakhaya especially ezihlangane ngesimo semithi manje mkhulu la ekusebenzeni ngobumnyama uguqula imithi uyenze ngalendlela le oyenza ngayo eyibalile okanye oyidalulile wena akuku-affect mhlambe noma akukulimazini ebudlelwaneni bakho bothando nomkhwenyana nasey'nganeni ngoba ngikhuluma la ngalamagama ngoba cishe kusebenza ney'lwane kuleso simo leso so akunithinti nina emndenini nobudlelwane bakho Thokoza mkhulu akusithinti sidalwa ngoba ngiyazi mina ngatshenwa mina ukuthi manje sesikule sigaba sikunikeza khona ukuthi sebenzisa ukuthi nokuthi kepha zihlambulule so kunemithi ezihlambulula ngayo that's why kufuze ube umuntu ohambayo uyoyihlambulula ngisho nasemanzini mawuyinyanga ungasebenzisi lezi zinto bese ubuya uba right and uyakuzilela nalokho hayi ukuthi wena ubuya obhamuza ama-tin stuff lapho ufake imithi uchalisa abantu bese ubuya uzigeza uzihlambulule uhlangana nalo baba lento izohlala kuwe because for example inokenzela ukuthi masithi senza ama-ritual maybe ama-tin fish nani kwanawo uma usasendleleni ekhaya uzoziva ngathi unuka yona leyo nto leyo because kusho ukuthi kumele wenzeni uyihlambulule kunefuthi kunenye i-ritual eyenziwe emanzini ukuthi uyafika phakathi kwamanzi uyaphambanisa ukuthi wena ungatholwa oboyenza le ritual ungaveli ey'nhlolweni okanye lo muntu ozile azoyenza i-ritual angaveli njengokuthi uthola mina sengiyakuthakatha kusasa uhambe ey'nyangeni soyavela sekuletha impi lokho so siyakwazi ukuthi sikuprevente lokho nokuthi siprevente ukuthi kungamoshakali isigodlo sethu bese khumbula futhi ukuze isigodlo sakho sihlezi sihlobile kunemithi ehlala phakathi esigodlweni kunemithi ehlala ngaphandle nokubona abantu babeke abombola nabombozisa abomabopha phakathi endumbeni lento iyabopha into zakho ukuthi zicindezeleke zingavuleki so kunemithi ekumele uyibeke ngaphandle kunemithi ethi before uphume uhambe uyisebenzisa uphahle bogogo nabomkhulu isimo sesiso or mina ngazi or yimi amadlozi ama-understand akepha mina amadlozi wami mangithe isimo siso baya-understand ba-understand isimo siso ngikhuleke ngiphahle bese ngiyaphuma ngiyosebenzisa imithi mangiceda ukuyisebenzisa leyo mithi ingakho abantu abaningi umuntu uzothi iyadura i-ritual leso zinto leyo ukuthi mangiceda ukukusebenzisela leyo ritual leyo kumele nami ngizihlambulula uyibali leyo maqeda uzothi imithi i-ritual iyadura because nami kumele ngihambe ngiyihlambulule once in a while ngithole zona iy'nkukhu okanye ngithole yona imbuzi ukuthi ngizihlambulule ukuze ukuthi nasedlozini kungabe sekuba khona isimo sokuthi kuyakwata manje mkhulu wena khona ninkonzo oyihambayo mhlampe okholelwa kiyo mhlampe noma yizayo noma ushembe noma usindiso okay sikhule ekhaya besikhulele Weseli ngaze ngakhula ngangena ku-Gautrain mabayibiza i-Royal Blue kodwa phakathi mangiceda ukungena phakathi kwesimo sikamoya kwaba khona imimoya evukayo kimi imoya yaseJericho nemoya yaseZion kepha angizange ngaba nomoya nanofuqufuqu nogcuzi lokuthi ngihambe ngiyeZion ngikhe ngayivakashela ke iJericho now and then bese saba nenhlanhla ukuthi ekhaya la ngikhule khona sizikhandele lethu isonto lesigubhu elizofaka wonke umuntu onenkololo yakhe ehlukahlukene kepha kwezabazalwane inkosama ngaze ngafika khona so manje ngingasho ukuthi angeke ngize ngithi umuntu onenkonzo yami ekhona engisonta kuyo kepha ekhaya sazenzela inkonzo singabantwana laba esithwase khona sengisho la kaGobela wami siyisontele lapho kepha hayi ngiyazisontela vele nje bangibiza ngomema Msebelethi yazi isizathu sokuthi ngikubuze lo mbuzo ukuthi ngifuna ukuqonda ukuthi ungichazele ukuthi
ukuhlola kwakho kulele kuphi uvele umuntu umbheke nje kanje ukuthi ayilo indaba zakhe vele ifike noma mhlawumbe usebenzisa amathambo noma mhlawumbe ifika ngomcabango noma mhlawumbe ifika kanjani? Uyazi wena mkhulu mina ngizokutshela secret ukuhlola kuyinto eyi1 bese lokho kunyama method nje izinto esiza nazo ukuthi abantu bakhone ukukholelwa lento esishoyo because abantu abaningi bakholwa ngokubona. Umuntu kuze ukuthi ahlole khona le voice ekhona le voice le ibizwa ngesithunywa esihamba sithunywa ekhayikini ukuthi sohlola ukuthi kuyenze njani bese sibuya sizotshena mina ingakho einhlolweni makuhlolwa ngesikhathi kuthiwa khona lesalukwazi esivukayo sithi so angisuke ngingakhulumi ngezalukwazi zakithi mina zikwaze laphi izalukwazi zakini ngisuke ngisho wena umuntu osendumbeni ukuthi kunesalukwazi sakini esifikayo sithi asithi so lento leyo isuka ize nale voice le eng bese ukuphonsa inhlolo it's a map nje ebonisayo kepha umuntu nomuntu oboniswayo ohlolayo uhlola ngaleyo voice leyo bayibiza ukuthi third voice or bayibiza ukuthi middle voice leyo ukuthi ubusy nje umuntu mabhizi ukhuluma naye busy khuluma kakhulu la abanye abantu sebayijika leyo voice bayibiza ukuthi abalozi. Okay. So angeke ngikhulume kakhulu ngabalozi nkosami ngabe ngiyinyanga eyazi yonke into ngingazi but angazi ukuthi bazothi abalozi or yini kepha khona le voice leyo eba in between wena nale mimoya esuka ifika kuyizokubonisa isimo sokuphila kwesinye isikhathi inhlolo ke zikhe zifike nje ngesithunzi so uva umuntu umbuza ukuthi yasazi isalukwazi isalukwazi so singaze sesihlola wena kepha bese mina ke ngiphinde ngithande ngoba umuntu othanda ukusho ukuthi mina idlozi lami ngilithandisile indaba kakhulu ngalendlela ukuthi ngenhliziyo ngiyakhona ukuthi akungicocele kahle ngalo mfoko ambatha lapho uzova ngathi ngiphatha inhloko in after lapho ngizozwa ama voice vele babhizi sikhuluma lezo zinto lezo mawungakathwasi lama voice awukhoni kwa balance ingakho ubhizi abantu bacocela abantu uthiwa ngizwa ama voice amaningi bese bathi unosathanism usuku ungakabalancisi lama voice ukuthi akukhulume lo ngesikhathi esi1 so mina ngiyasebenza ngekhanda ngiyahlola ngekhanda ngiyahlola ngeinhlolo ukubonisa ukuthi inhlolo ukuyenza example lokuyela into engishoyo ukuthi ukuhlola kusekhanda nalomuntu lo uyazi ukuthi uyakhona ukuthi uthatha ama sticks ngiyakhona ukuthatha ama sticks ngiwaphonse phansi ngokutshena indaba zakho ngiyakhona i-sticks zometshisi ngiyakhona ukuthi ngiyiphonse phakathi kwesimo samanzi ngokutshena indaba zakho khona ngiyakhona nje ukuthi ngithi ngicoca nawe kube khona ukuphila kuba khona uzuyibuza ukuthi mkhulu Kanyamba leyo nto leyo uyazelaphi ngoba iqiniso uthola ngize nama example ngithe yazi kufana nokuthi kube so kodwa ngithi hayi angikho lapho umuntu othanda ukuhlala uhlezi kuma life wami they know very well so umuntu osebenza kakhulu ngomoya nangesithunya noba ngiyakhona nokuhlolela kude thola ngikuma live ngikhona ukuhlolela umuntu nakuma online consultation manje umkhulu uselapho nje ngoba umkhulu Kanyamba ne mhlawumbe usazongichaza ukuthi igama lakho alithola kanjani kodwa ngifuna ukubuza ukuthi kuyiqiniso ukuthi mawubona inkanyamba akumele ukuthi ubabaze akumele uthuka ngithi uyayazi Kanyamba yebo ngiyayazi Kanyamba kuyiqiniso ukuthi nazo ziyahluka nalokho kumele sikwazi ziyahluka yebo awungichazele nje ngayo umkhulu ngoba vete phela thina sikolelwe emakhaya uyabona amakhamba ifu kanje entabeni sithi masibona lishephekile sithi ayinkanyamba kodwa kuthiwa futhi uma uyibonile angazi noma khona noma kwayibona kodwa kuthiwa nje hayi phela wayibona kumele ubabaze usunenhlanhla ke lapho ungawina ngisho ilotho esikhathini esiningi uma uyibonile futhi uma ihamba phezulu esibhakabhakeni ubona umsila ovamisana ukubona ikhanda lonke liphelele you'll just see shape bese umsilo ngathi unokulahla iside but uthi ubona ikhanda mina ngikaze ngayibona ngamehlo ngithi sengibona ikhanda kepha ngibone kakhulu ngifikele emaphuphweni wami but after angazi ngayibeka kanjani le ndaba mhlambe kusanolwazi ekusamele ngiyolithola ukuthi ngibizwe ngoKanyamba ngokuthi nginemimoya kaNkanyamba yini okanye njani lapho angifuna ukukhuluma amanga nginalwazi oluphelele kepha ngiyazi ukuthi ngiyinkanyamba ngathi ngigatshelwa kunesike lenzwayo ukuthi uma ungena ephehlweni kuthiwa uyagatshelwa because ezinye impande mawufika bayakutshela ukuthi wena uzibani but ekhaya kunalo siko lisilenzayo ukuthi siyakugatshela siyakuhlalisa phansi sikuvale ngamabhayi wonke akhona because ayesikhethela ibhayi esuke sinawo ngaleso sikhathi kubeka ishoba sikushayela
ukuthi kuvukele idlozi Yeah. lathi malivuka idlozi ebebakhona because khona uzobhala lapho phansi okunye uyakukhumbula because uba half wena half ledlozi lathi malivela idlozi lami abebakhona bathi vele bekuthi kuyafathaza kwathi kuzonetha ingakho bangibiza ngokuthi inkanyamba amazulu abaningi Okay. ngathi kuzofathaza so kuzoshaya lightning bekuyinto kanjalo malivukela midlozi Yeah. malivuka lasho ukuthi lona lunkanyamba lavuka lunolaka vele lasho ukuthi unkanyamba unsizwa kaSithole yabuza ukuthi uhamba nabo bani mawuthi uhamba nabo bani angithi kuyaba khona bomhlahlandlela so idlozi lifika lizobheka ukuthi kule ndawo kuyo uright usafe na la vese laphuma lathi unkanyamba kayi1 Okay. ingakho kuma social media kunalo one lapho so abantu abaningi they thought ukuthi unkanyamba kayi1 like there's no other nkanyamba no Yeah. ukuthi idlozi lathi alihambi nabanye abantu lihamba lilodwa lizozibonela phezulu kwesimo senganyayo ukuthi sihlaliseka kuphi kanjani Yeah. so lavela kanjalo so angikaze ngayilandelela ukuthi why ngibizwe ngokuthi nginkanyamba kepha amaphupho wami angifikele wazi wangifikela nalaselangeni namhlanje ngihlezi ngiyiphupha inkanyamba ehlukile nginokuphupha emhlophe kakhulu ngiphuphe negreen sengikhuluma ngenkanyamba ngikhulumile ngenkanyamba lezi ezincane ngisho ukuthi inhloko ingaba inkulu nokudlula into enkulu kabi uthola ingisurroundile ngathi ngiprotectile kaso bese ke ngiphuphe kakhulu nangaphe inzunzeni ama merryfish mababasho ngesilungu so ngisuka ngidatha ngithi iphondo lobunyanga bamali ukagcwala ngalendlela ukuthi ngize ngiunderstand ukuthi why ngibizwa ngonkanyamba kepha into engiyaziyo ukuthi umuntu makazi uthwasa usuka thwase umuntu wakhe waphila wasebenza ngabantu iminyaka esendlule yabamningi ngumuntu okholelwa ukuthi angeke ngize ngishone namhlanje bese next year kuvuka umuntu kuthiwa unkanyamba cha kuzokhula lesibongo kodwa igama lizotshintsha lingavuka nje kuthiwa uThapsile wakasithola mhlawumbe ngokuthi sekuvuka abantu sekuyovuka mina lo ongiphethe sekandlulelile kamathonga noba mina sekangidluliselile ngingazi ukuthi ngiyazwakala yini Ngiyathola yes ukuthi sekandluliselile ulwazi kimi sekuyimi ukuthi kumele ngidlulisele phambili ngomuntu okholelwa kanjalo so ukuthi kule ukuthi kuze kuthiwe inkanyamba angeke ngize ngikhuluma amanga mhlawumbe mkhulu kuyenzeka ukuthi mawulele ngokwamaphupho ngoba usho ukuthi unokuphupha yona inkanyamba ikusurroundile iprotect kuyenzeka ukuthi kule mithi oyaziyo nowayifundela entwaseni yakho kuyenzeka ukuthi uphupha umuthi othile ofikayo engqondweni yakho kodwa mawuphupha ngakusasa uvuka uyowumba noma uhlanganise kuphumele into oyiphuphile yebo so zangikhulu kuyayenzeka kakhulu futhi lokho imithi engingakazi ngayifunda engingayazi nalast bengisakhuluma nogobela wami noNdlovu ukuthi hey sengiphupha ikhambeli so kepha kwababhlungu kimi ukuthi ngalibona lekhambi ukuthi ikhambi lokuphilisa kodwa angizange ngatshena ukuthi elani and angizange ngatshena ukuthi angilisebenzise nabanye abantu kwathiwa ngifuthe ngigeze ngalo so kuyaba khona imithi kanjalo uhamba uyoyifuna but thina sesihlala edorobheni kakhulu most of the time sizohamba siye Faraday so ifuna leyo mithi leyo siphinde sibuze nasemagedleni sebaziyo uthola omunye abakunikezi igama lomuthi bakuneza isihlahla thizeni ekufisa uhamba ufike lapho usichaze ukuthi kunesihlahla so uyokubuza lelo gedla lelo ukuthi bekuthiwa usebenzisela kenzani mhlambe ngisebenzisela for ukuthi ngibe ne protection because izinto eziningi mina enginazo like abomantindila amabhande izinto engigcokayo nogobela amangala ngibone sengifasile ngicha ngibonisiwe ukuthi akube so hayi ngifaka manje kepha ngicabile ngalo yeah ngiyasebenza ayidlozi lami ngilimamela kakhulu ngiyacabanga ukuthi into elingenza ukuthi ngibe unique ngibe futhi ngikhona la ngikhona khona ngokuthi ngilidedelile ngathi aliyenze into yayo lenze ngendlela la yalo lapha ekhaya noma emndenini noma ozalweni esibalethweni sakho ingane nonazo khona nosumbonile ukuthi ayi ingathi ikhoma zami izowela la okay nginomntana oyi1 mina manje umntana last besixoxa lapho wathi yena ayi mama ayikazi hayi ukuthi ngiyakujaja mara ngikholelwa kulezi zinto and lesikhathi na 15
So ngazibuza ukuthi okay akakholelwa kulezi zinto uchaza ukuthini. So kwamanje akekho umuntu engamkhomba ngomunye ukuthi uzodlulelela kulezo zinto lezo. Kepha bakhona abantu ebangisizayo njengokuthi makuthiwa ngihamba ngemanzini umuntu wakhona sekaziwazi nezinye izinto umntana kaSisi wami ukuthi hayi sekumele enze so mangiphakathi emanzini kulula for yena uyazi ukuthi kumele ahlanganise yena yenza ukuthi kepha ngeze ngithi umuntu engimbonayo ukuthi uzothatha izikhwama zami idlozi la ikhethela njengoba ngisho ukuthi nami ukudlula kwami emhlabeni idlozi lo ikhethela mhlambe nami ngiyoyikhethela after million years ukuthi hayi sengifuna ubani abe khona lapha mhlambe ngibe sengibekiwe esigabeni njoba ngumuntu obelievelayo ukuthi kunezigaba nezigaba maybe bese kanikezwe iCrown maybe manje kunjengoba ngaqala ukuthwasa ngalonyaka ngaqala ngawo umkhulu kaNyamba uye bese kanikezwe iCrown maybe makaphuma esituleni sobukhosi kuzolandela uzibani bani mina ngisase kulezo itepisi ukuthi nami ngize ngifike lapho so angeke ngibe nolwazi eliningi ukuthi which is which okay mhlawumbe ngiyaxolisa ukubuza kakhulu ukuthi babuye bengithethise bethi angibuzi buza ngithanda lo manje ngithanda lokho manje mkhulu ngoba nje umuhle kangaka nomkhuhlane engazi ukuthi uqhamukaphi noma izilwane angazi kumele ufuthe ngwane akumele ngifuthe ngifuna ukubuza ukuthi mkhulu njengoba umuhle kangaka ngiyacabanga ukuthi unayo impilo yakho behind the scene oyiphilayo ngaphandle kobunyanga nawe ukholwa ukuthi uyikhiphe nje kuye hotel ushawa umoya yebo mhlawumbe mawulapha ehotel uyikhiphile udla lapha kwi5 star uthenge iplate lika 500 akwenzeki yini ukuthi livele likuvuka idlozi khona lapha noma liyakhona ukuthi liyicontrol libone ukuthi akusiyi indawo eright ukuthi ngingavuka la kufanele ngivuke la noma liyakhona nje uvele liqhubuke khona lapha alikaze and ngumuntu okholela ukuthi masolidlisile zonke izinkambi zakhona malifika uyakhona ukulifila ukuthi nali liyeza into yakhona ukulicontrol ingakho ngithi kumele ube neunderstanding nedlozi lakho like for example khona amashoots esengwayenzile la ngivuka kodwa zange notice it's just that ngivese ngishaya uvalo ukuthi ngingathula ngime kancane lapho sengizama ukuliyehlisa khona umuntu ongabi necontrol yalo livese livuka ngaza abanjani lapho njengoba ngisho ukuthi iphondo lobunyanga bigcwala kepha mina malivukile ukuthi ngizobona kuzoba khona into ezongiphazamisa after lapho lizongicocela ukuthi lize ngani lizothini lidlulisa umlayezo bese ke ngiyawudlulisa lo mlayezo angikaze ngazenza lezo ukuthi hey elingeke ukuthi mangithiwa ngikwade kakhulu lingivuka ngokuthi ngifuna ukwela phansi bese ngiyagaluja ke le drama ngisafuna ukubuza lapho vet ukuthi kungani nina mkhulu nibhodla ngendlela yenu thina kodwa masibhodla sithi nje excuse me kodwa nina manibhodla lithi iyo and manibhodla isikhathi eside mhlawumbe yabhodla basuthi thokoza mkhulu kungani nibhodla ngendlela ehlukile noma akubhodli wena kubhodla lo muntu okuwe kwenzani ngingabi nolwazi oluningi kepha mina ngumuntu obelievela ukuthi umuntu onabantu abadala kunemimoya esuka kuwe kungathi uyafloat emoyeni so mawuphila so futhi nesithusa phela manibhodla nje no kusuka iyavuka lento isukume kufanele nokuthi umuntu makahayiza bamtshela ukuthi ungahayizi la hayiza from la so kuba ngathi kune space esikhona lento makuvuka ukuthi ubhodle kusukuma lo moya lo bese uyabhodla usukuma lo moya lo bese uyabhodla ke hayi ukuthi kusuke kubhodla inikhumbula ngitheni kuwe singamagojwane asiyibo labantu bona bafika phakathi kwethu bazophila ngokuthi basibonise mina ngesingami ngingazi abanye abantu bangayiphikisa le nto leyo because ubunyanga bukho in black and white but mina ngifila ukuthi idlozi malifikile lifika la alifike emzimbeni wakho thola umuntu sekazihambisa guys nizoshaya umuntu sekazihambisa njengesalukwazi or siyakhuluma angizazi lezo ngisasho nje nami ukuthi ngifuna ukukhula ngisakhula ngifuna ukukhula kepha akusiza into engizijwayelayo mina lezo ezingenzela nesense because umuntu mina ngamhleka nokumhleka masaqala so manje lapha ekhaya noma kwakho ukadiweni kunama-bodyguard noma nje cha nje umuzi nje futhi nje not ama-bodyguard usho in a human form or imithi no sengisho nje njengoba nje usebenza nje angithi uyazi ukuthi kuney'nyanga egadwayo ama-bodyguard njengalapha ekwamhlaba yalingane uyazi ukuthi ngeke ungene nje ko-2+2 uvele nje uqhamuka ukuthi ungene yabo into enjengalezo kodwa ngazi khona enye inyanga yake ngene yahlukanisa
le yahlukanisa lapho ukuthi hey lezi nyanga ezigadwayo kuba kanje engagadwa kuba kanje so okay mina angigadwa ne and angiboni in future ukuthi ngizogadwa but yini oyisabayo uzogadwa izinyanga usabani kenzakalani unless maybe abanye kunabantu ukuthi balwa nezinyanga uyabona ukuthi in danger abanye ukuthi bayenza ifraud ebantwini bayazi ukuthi abantu bayabafuna lento abayisebenzayo akusiyona abanye ukuthi mhlambe kuyaliwa ngezinyanga so mina ngibe nenhlanhla ukuthi angisumuntu omngane nezangoma nani mangifikile emgidini ngihlezi lapho uzongithola lapha ya kufika abantwana basekhaya ngihlale nabo nalabo but angisingumngane wezangoma so langeni lakusasa ngeke ngibe ku competition ukuthi ngaze ngifuna ukuthi ngibulalwe and nakhona angisumuntu okusabayo ukufa mina because ngiyazi ukuthi ipurpose yami ngizele emhlabeni ngiyobe sengiqedile noba ngiyacabanga ukuthi imngane ngingaka sekukuningi ngokuyenzile engizokushiya kube istamp empilweni. Thokoza mkhulu sesizogoqa nje Sontshikazi Mthiya ake ukhulume nje iqiniso njengomuntu efa ngibona ukuthi kwenzakalani lapha emndenini wakini mawuthi usisi noma ubhuti noma emndenini mawuthi khona uzalo onalo ubudlelwane bakho bunjani ngokobunyanga kibo akukazi nikwafika ukuthi bekunuke bekithi makugula ingane like noma kunento eyenzakalayo la ekhaya ebheda kuthiwe ilo mthakathi lo ngoba wena uyinyanga and wewedwa onobunyanga akaze kwafika lapho cha ukukhuluma iqiniso ngibe ngicamba amanga bukaze bafika lapho esipezisa lokho ekhaya mina emndenini I think bangibona njengehero babona ngathi ngasolve nanoba yini wonke umuntu uza nestory sakhe eze nathi baceda athi wabhekile singena lapha endumbeni simtholele ini so I think nane personality yami bayangazi ukuthi angisukumuntu ongavisa umuntu ubhlungu angakangivisa ubhlungu so bayazi ukuthi angeke ngizokuyenza lokho because if ngiyacabanga if bekuthiwa ngokuyenzile lokho because indumba yami isendlini kakhokho wami bengeke baze bayivumele ukuthi bekhona lapho so kwaba into eba interesting ebajabulisayo ukuthi kuze sometimes ngikhuze naloka asisama yenze ivideo endumbeni last yenze ivideo ukuthi mawungangithinta indumbi iseduze so babona icontent nje nento engihamba ilungisi lapha but ngiyacabanga ukungena kwami ephehlweni ngiphakamise phezulu kwento zami bangibone nangelinye iliso lokungathi mina sengimdala kakhulu because izinto eziningi bazongibuza ukuthi mase kusosenza kanjani yebo ngisho nje ukuthi bangibone ngokuphila emndenini yebo Thokoza mkhulu cha hayi bathi uphondo lenyanga alibhali babesho nami sengisho njalo yazi mkhulu ngoba nginani la nami kuningi engifundayo and ngizigcina nami sengathi ngenyanga abaningi mangihamba la ngaphandle bathi ubambatha Thokoza ngithi hawu sengiyinyanga le manje Thokoza Sontshikazi ngoba ngisebenza ngani kakhulu ngiyabonga kakhulu and kunye ngicela ukusho futhi ukuthi yabona ukuthi baze bakuthokezise so abantu abaningi they think idlozi into ehlala emntwini ekumele athwase kanti idlozi into yasekhaya kanti kulelo khalelo kunedlozi elihamba nemimoya ephilisayo bese uhamba ungenwa yini so mabathe Thokozani kusho ukuthi kukhona lokho okukhule bakubonayo and futhi khumbula ngithe mina kune purpose ekulethayo la ukuthi kumele ube yini emhlabeni uthola wena umuntu ophiwe lonto le ukuthi ungabi nengxana umuntu ngokuthi kunamakhehla ahleli phakathi kini mawuqala ubathandazele ekhaya okanye uphahlisa kulunga izinto so kunezinto ezihlukahlukene konke zonke lezi zinto zihambaphi kulobulaphi bendabuko so wena ungathi hayi mina ngisinginyanga ngisini kanti kunamakhehla akhayikini athembe wena abavikeli bekhaya ukuthi nawe langeni lakusasa mase kuthiwa uyashona angeke baqale baphahle babiza abantu ebebazi ukuthi banolaka bazocabatha isibiza bona abocolana bomfoba kambatha baletha ukuthula ngokuthi ukubonisile lokho usaphile emhlabeni yebo hayi siyazwakala mkhulu cha siyathokoza mkhulu kakhulu siyabonga kakhulu futhi ukuthi ube nethuba lethu lokuthi uphinde ubuye la ku part 2 siyathembisa futhi ukuthi ngokuqhubeka kokuhamba nokubambisana uzophinde futhi ubuye futhi uzobanika ababukeli ukudla kwendlebe ngoba kubalekile yebo ngiyabonga kakhulu nami nkosami ngathi ningahlezi ningibiza noba ngiyathanda nalokukhuluma masikhona isikhathi ngibonge kakhulu thokoza mkhulu kambe lapha enkundleni zokuxhumana indlela olandeleka ngayo konje kusathi usatholakala kanjani ngisatholakala ku TikTok TikTok yami umkhulu Nkanyamba ihamba iba no1 ku TikTok ku Facebook nguthabisile kambatha ku YouTube guys isakhula ngicela ningilandele nakhona ngomkhulu Nkanyamba 1 bese ku WhatsApp ngiyatholakala ku WhatsApp inamba ye WhatsApp yami 072
0805 1774. Ngiyatholakala kepha ngumuntu engithanda ukuxwayisa ukuthi ngaphambi kokuthi uthi uyangithola okanye uza kimi kuba ngcono ukuthi ucala ufone kakhulu noba ngihlezi umuntu obamatasa ohlezi angekho ahamba indawo ngeindawo njengoba bengishilo ukuthi kule shooting yakuqala ukuthi ngiyahamba ngeCape Town ngiyobe ngiphilisa khona abantu ngiyacabanga nesifo sase Cape Town sizothatha amanamba wami bathola ukuphila sibone ukuthi sisebenza sifikaphi. Thokoza mkhulu. Makhosi. Siyabonga kakhulu mkhulu ukufika la e-studio ku-Echo Point TV. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise emsebenzini wakho wenzayo. Thokozani sabo. Babuke be-Echo Point TV nibonile ke nizwile anitshelwa namhlanje besihleli nawo umkhulu uNkanyamba engekho ukuthi befike oqala kodwa besefika amahlandla amabili siyathokoza ukuthi ke nani ngoba nilonibhala nisinika nama comment siyabahlonipha siyawafunda nawe mbuke lapha ekhaya ungabhala ukwazi ukuthi ube womunye ozohlala ngapha esandleni sobunxele uzotshela abantu ukuthi kwenzakalani emhlabeni njengoba nje kukanje. Siyakuthanda ke lokho se-Echo Point TV yinabelungu bethu ungakhohlwe nje ukucomment no subscribe no like ukuze sikwazi ukuthi umsebenzi wethu uhamba uzofike kiwonke amakhumbumana omhlaba. Mina ke nguXolani kumfukambatha ke uSontshikazi umthiya uNdabezitha sengiyaphuma ke nami sengiyophuza amanzi sizobonana ngenye futhi i-episode elandelayo.